Reka nongere nkusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza wowe ukunda ibiganiro n'amakuru bitandukanye bya Haha Ubwenge TV. Nizere ko wamaze gukora subscribe nkusuhuza aho uri hagiye hatandukanye mu mpande enye zitandukanye z'isi. Ikaze nanone ku makuru atugeraho muri aka kanya. Turaza kubabwira ko Perezida Paul Kagame yakiriye umuyobozi w'ishuri ry'abakobwa muri Afghanistan, ishuri ryimukiye mu Rwanda. Naho ubusinzi, gushondana n'ubushobozi bw'abatoza ni imwe mu bizonza Amavubi. Ikaze nanone. Reka dutangire ku nkuru ya Perezida Paul Kagame yakiriye umuyobozi w'ishuri ry'abakobwa muri Afghanistan ryimukiye mu Rwanda. Paul Kagame yakiye mu biro bye Shabani Basegira Sik, washinze akana perezida w'ishuri ryigisha ibijyanye n'ubuyobozi muri Afghanistan, riheruka kwimura ibikorwa byaryo mu Rwanda by'agateganyo. Umukuru w'igihugu yakiriye Shabani muri Village Rugwiro kuwa kabiri tariki ya 16 Ugushyingo 2021. Ibiro bya Perezida Village Rugwiro bibinyujije ku rukuta rwa Twitter rwanditse ko aba bombi bahuye banagirana ibiganiro byihariye, ariko nta makuru arambuye abyerekeye yigize atangazwa. Shabani w'imyaka 31 y'amavuko yasuye u Rwanda nyuma y'amezi agera kuri 2. Ibikorwa by'ishuri rye abyimuriye mu Rwanda nyuma y'inkubiri yakurikiye yifatwa ry'ubutegetsi bw'abatalibani. Abakobwa 250 bo mu ishuri rikuru ryigisha ibijyanye n'imiyoborere muri Afghanistan rizwi nka School of Leadership Afghanistan bageze mu mujyi wa Kigali ku 24 Kanama 2021. Bahisemo kuhakomeza amasomo mu gihe igihugu cyabo cyarimo ibibazo by'umutekano muke byatewe no kongera gufata ubutegetsi bw'abatalibani. Urugendo rwabo rwagizwemo uruhare n'ibihugu bitandukanye birimo Qatar, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda rwabakiriye. Icyo gihe Shabana washinze iri shuri abinyujije kuri Twitter yavuze ko aba bakobwa bazakomeza amasomo mu Rwanda by'igihe gito mu gihe bategereje ko amahoro agaruka mu gihugu cyabo. Avuga ibi yagize ati, iri shuri riri kwimuka, ariko kwimuka kwacu ntabwo ari ukwiteka ryose. Igihembwe hanze y'igihugu nicyo twateganyije. Mu gihe ibintu bizaba bisubiye mu buryo, twizeye ko tuzasubira muri Afghanistan. Tariki ya 15 Kanama 2021 nibwo abatalibani bongeye gufata ubutegetsi nyuma y'imyaka 20 baheretswe ku butegetsi bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nkuru ikimara gutangazwa, abaturage b'iki gihugu n'abanyamahanga batangiye guhunga ku bwinshi, bikanga ko hashobora kuvuka imvururu zikomeye. Mu bahunze harimo n'ab'igitsina gore, by'umwihariko abiga mu ishuri rukumbi ryigisha abakobwa bacumbikirwa School of Leadership Afghanistan. Ibi kandi Shabana yagaragaje ko ahangayikishijwe n'abagore bo mu gihugu cye kandi agomba gukomeza guharanira uburenganzira bwabo kuko ari intego yihaye. School of Leadership Afghanistan yateganyaga ko abanyeshuri bazamara igihembwe kingana n'amezi 6 mu Rwanda bakazasubira muri Afghanistan ibintu byasubiye ku murongo. Mbere yo kohereza mu Rwanda abakobwa biga muri School of Leadership Afghanistan, Shabana yatwitse inyandiko zose ziberekeye agamije kubarinda bo n'imiryango yabo. Ni ishyaka yatewe no kuba mu kwezi kwa gatatu 2022 ubwo abatalibani bamburwaga ubutegetsi, ibihumbi by'abakobwa bo muri Afghanistan bahamagariwe kugana ibigo bya leta bagahabwa ibizamini bisimbura ibyatwitswe n'abatalibani. Icyo gihe yari umwe muri bo. Mu bindi kandi biri kugenda abitangazwa binagarukwaho n'ibijyanye n'umusaruro w'ikipe y'igihugu Amavubi. Benshi bibaza bati, kubaza umusaruro Amavubi uyu munsi bishobora kuba nko kubariza amata ku kimasa, ariko ikibazo nyamukuru si icyo, ahubwo nuko hakomeje kubaho gushondana hagati y'abakinnyi, kunanirwa kuyobora urwambariro kw'abatoza n'ubusinzi mu ikipe y'igihugu. Niyonzima Olivier Sefu niwe ukomeje kugarukwaho cyane nyuma y'uko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryamuhagaritse igihe kitazwi mu ikipe y'igihugu kubera imyitwarire idahwitse. Iyo myitwarire Sefu yazize ntiyigeze itangazwa nk'uko Ferwafa ikunze kenshi kubigenza kubera gushaka guhisha byinshi bibera mu ikipe y'igihugu, nyamara ishyamba ateye ryeru. Reka twirengagize ibyabaye mu myaka yashize, ahubwo dufate ibyo muri aya mezi 3 gusa yakinwemo imikino 6 yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2022 kigomba kubera muri Qatar. Reka duhere ku gushwana na Sugira, byaba ari byo byatumye Rafael Yoke ava mu Mavubi. Mu kwezi k'Ukwakira uyu mwaka nibwo Rafael Yoke usanzwe ukina muri Sweden yatangiye gukina ikipe y'igihugu, ahereye ku mukino 2 u Rwanda rwatsinzwemo na Uganda igitego kimwe i Kigali ndetse n'i Kampala. Yoke yakinnye iyi mikino yombi yambaye nimero 16, ubusanzwe ikunda kwambarwa na Sugira Ernest guhera mu myaka 7 ishize ubwo yahamagarwaga mu ikipe y'igihugu. Nyuma y'uko bombi bahuriye mu Mavubi yiteguraga guhura na Mali, ntibumvikanye ko ugomba kwambara nimero 16 bombi bifuzaga. Uwahaye amakuru itangazamakuru yavuze ko bashwaniye uyu mwambaro mu nama ya mbere y'umukino yabaye ku ya 11 Ugushyingo
2021 ariko bikarangira bemeranijwe ko Yoke ari we uyambara nk'uko byagenze. Yoke ngo yasabye Sugira ko yambara iyi nimero ku mukino wa Mali na Kenya nyuma akazayimusubiza, ndetse icyo gihe byarangiye bumvikanye. Ubwo ikipe y'igihugu yari igeze muri Kenya nyuma yo gushaka gutsindirwa i Kigali na Mali, Yoke yahise asaba kujya muri Suwede, ariko impamvu y'ukuri yatumye umukinnyi agenda kugeza n'uyu munsi ntiramenyekana. Mu gitondo cyo ku cyumweru tariki ya 14 Ugushyingo hakwirakwiye ubutumwa bivugwa ko bwanditswe na Faye Yoke ariko we atigeze ashyira ku mbuga nkoranyambaga ze, bivuga ko yavuye mu mwiherero w'Amavubi kubera ko yapfushije inshuti ye ya hafi. Nubwo na Ferwafa ariyo impamvu yatanze nyuma, umutoza Mashami Vincent yavuze ko ubwo umukinnyi yavaga i Nairobi yababwiye ko ari ukubera impamvu ze bwite atigeze atangaza. Bivuga ko uyu mukinnyi nta byago yagize, ahubwo atishimiye uburyo yisanze mu Mavubi, aho uretse kutishimirwa na bagenzi be kubera kwimana Sugira nimero 16 ngo yabajije niba nta bandi ba rutahizamu ikipe y'igihugu ifite nabyo bigafatwa nabi. Hari amakuru avuga ko kandi uyu mukinnyi yaba ari gutekereza uburyo yahagarikwa gukinira Amavubi agashaka ikindi gihugu, dore ko atararenza imikino 3 mu ikipe y'u Rwanda. Ubusinzi kandi mu Mavubi umaze gufata indi ntera. Nufungura Bibiliya ukajya muri Zaburi 104 umurongo wa 35 bazakubwira ko na divayi inezeza imitima y'abantu, ariko nugera ku mubwiriza 3 ibice 3 bazakubwira ko ikintu cyose gifite igihe cyagenwe. Naho Efeso 5 ibice 18 hakagira hati kandi ntimugasine inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Mu gihe bamwe bavuye Nyamirambo babuze ayo bacira nayo bamira kubera kunanirwa kwiyumvisha uburyo u Rwanda rushobora kuba rugiye gusoza imikino y'amatsinda yo gushaka itike y'igikombe cy'isi, abandi bahisemo kujya gushakira ibyishimo ahandi. Amakuru ikinyamakuru igihe yabwiwe n'umwe mu bari mu Mavubi nuko nyuma y'umukino wa Mali wabaye kuwa 4 tariki ya 11 Ugushyingo 2021 abarimo umutoza Mashami Vincent, kapiteni Niyonzima Haruna, Hakizimana Muhajiri na Bizimana Jihadi wari wabonye ikarita itukura bose bataraye hamwe n'abandi kuri hoteli, ahubwo bagarutse ku munsi ukurikiyeho. Amavubi yagiye muri Kenya ku munsi wo kuwa 5. Niyonzima Haruna asigara ku kibuga cy'indege, aho Ferwafa yatangaje ko ari ukubera impamvu z'umuryango, bikavuga ko yagize ibyago byo gupfusha umwe mu bana be yareraga. Nyuma y'umukino w'Amavubi na Kenya, Niyonzima Olivier Sefu watsinze igitego kimwe u Rwanda rwabonye rutsinzwe ibitego 2-1 yagiye muri kamwe mu tubyiniro tw'i Nairobi ari kumwe n'umwe mu banyamakuru bari baherekeje ikipe y'igihugu. Niyonzima yagiye mu gihe we na bagenzi be bari babujijwe kuva kuri hoteli kuko ikipe y'igihugu yagombaga kugaruka i Kigali mu gitondo cyo kuwa 2 tariki ya 16 Ugushyingo 2021, ndetse ubwo abandi bahagurukaga i Nairobi ntiyari ari kumwe nabo. Hejuru y'ibi hiyongeraho kuba kimwe mu byatumye Yoke atiyumvamwo na bagenzi be harimo ko yarabwiye abatoza b'Amavubi ko imyitwarire ya bagenzi be irimo gutumiza rwihishwa inzoga mu byumba byabo itatuma hari umukino batsinda, ndetse ngo niyo mpamvu bafashe uruhande rwa Sugira ku kibazo cya nimero 16. Amahitamo y'Amashami Vincent ngo ashobora gutuma abakinnyi bamwe bazinukwa Amavubi. Kuva muri Kanama 2021 icyari kigoye gusobanukirwa n'uburyo abakinnyi bamwe bahamagarwa mu ikipe y'igihugu nyamara hari n'abari badafite aho bitoreza. Guhamagarwa kwa Kwizera Olivier wingingiwe kwisubiraho ariko bikarangira nta uzi uburyo yasohotse mu ikipe y'igihugu, nabyo bigaragaza uburyo ikipe y'igihugu ishaka kubakira ku binyoma ndetse no guhisha amabe yiberamo. Kwizera yasezerewe mbere y'uko u Rwanda rujya gukina na Mali azira kugeza mu masaha y'igicuku ari kuganira n'umwe mu bakobwa mu buryo bw'imbona nkubone kuri Instagram, ariko nta kinzego zibishinzwe zigize zibivugaho. Bamwe mu bakinnyi bari mu ikipe y'igihugu uyu munsi bamaze kwirambirwa biturutse ku buryo badakinishwa. Ku isonga hakaza abakuye i Burayi barimo Ngwabije Brian Clovis ukina mu Bufaransa n'umunyezamu Buhake Twizere Clement ukina muri Norvège. Igadiri muri Maroc, Ngwabije Brian Clovis yasimbujwe ku minota 29 ubwo u Rwanda rwari rumaze kwinjizwa igitego na Mali. Ntiyongera kugirirwa icyizere mu gihe Buhake nta munota n'umwe yahawe mu mikino 6 kandi hose barahamagawe. Ukinisha Nsanze Frakedi akamukura mu kibuga ku munota 24 ubwo u Rwanda rwakinaga na Kenya, mu gihe yari yabanje hanze abakinnyi barimo Sugira Ernest na Hakizimana Muhajiri. Nabyo biri mu byibajijwe mu mitorezo y'uyu mutoza, uburyo Mashami Vincent
yakuye mu kibuga Rafael Yoke mu gice cya mbere ku mukino wa Uganda i Kigali ntibyashimishije uyu mukinnyi ku giti cye ndetse na bamwe mu bari kuri stade ya Kigali icyo gihe bavugirije induru umutoza. Kapiteni w'Amavubi Niyonzima Haruna we ubwe aherutse kuvuga ko arambiwe amagambo abantu birirwa bamuvugaho kandi ntacyo atahaye ikipe y'igihugu ahubwo ari hafi gusezera. Uretse uyu mukinnyi hari amakuru avuga ko Kagere Meddie ari we wisabiye kudahamagarwa mu ikipe y'igihugu ndetse ari gutekereza uburyo yasezera nubwo Mashami Vincent we yavuze ko banze kumuhamagara ngo abanze yitekerezeho. Bivugwa kandi ko Rwatubyaye Abdul yanze ubutumire bw'Amavubi kugira ngo azakine umukino wa gishuti ikipe ye ya FC Scoop yahuyemo na Besiktas ku wa kane w'icyumweru gishize Istanbul muri Turukiya. APR FC ntiyatanze abakinnyi bayo barimo Manishimwe Djabel, Ruboneka Jean Bosco ndetse na Kwitonda Arebaka. Ivuga ko barwaye nyamara yo bakoresha mu mikino ya gishuti yakinwe tariki ya 11 Ugushyingo ndetse na tariki ya 14 Ugushyingo uyu mwaka. Bamwe mu bakinnyi bakuru mu ikipe y'igihugu ngo ntibumva uburyo bahora bibasirwa nyamara nta kuba batitanzwe kandi nta kidasanzwe bakura mu ikipe y'igihugu. Urwego rw'abatoza urunarwo ntiruvugwaho rumwe. Ikipe y'igihugu yasoje ijonjora rya kabiri ryo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2022 iri ku mwanya wa nyuma mu itsinda E n'inota rimwe rukumbi mu mikino 6 yakinnye. Umusaruro mubi w'Amavubi wavuzwe na mbere y'uko Mashami Vincent yongererwa amasezerano ku nshuro ya gatatu mu ntangiriro z'uyu mwaka nubwo yafashije ikipe y'igihugu kugera muri kimwe cya kane cya CHAN 2020. Uretse uyu mutoza mukuru hibazwa kandi ubushobozi bw'abamwungirije barimo Kirasa Ale na Imana Sostene badasanzwe bari mu batoza bakomeye imbere mu Rwanda. Ubwo umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo Shema Maboko Didier aheruka kubazwa ku bijyanye n'umusaruro w'Amavubi mu Kwakira yavuze ko ikibazo kitareberwa mu ndorerwamo y'umutoza gusa ahubwo mu ikipe y'igihugu yose muri rusange. Ati ikibazo cy'ikipe y'igihugu iyo kigiye kuba ikibazo cy'umuntu ku giti cye twaba dutekereza tudashyizemo imitekerereze y'abantu bazi siporo ko umusaruro ubura ntabwo bishimishije kandi ntabwo dutegura ikipe ngo ijye gutsindwa tureba uko ikipe yitegura. Nitujya gutunga urutoki ngo ni umutoza turaba tutarebye uko ikipe ihagaze muri rusange. Umusaruro tuwufate twese nk'uw'ikipe, ibigiye gukorwa bizakorwa ku ikipe yose turi kubirebera ku ishusho rusange tutarebye umutoza. Biteganijwe ko mu mpera z'uyu mwaka aribwo hazakinwa amajonjora yo gushaka itike ya CHAN 2022 izabera muri Algeria mu gihe amajonjora yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika cya 2023 kizabera muri Cote d'Ivoire azatangira muri Kamena umwaka utaha. Iyi ni Haho Ubwenge TV. Reka ngushimire cyane uwamaze gukora subscribe, like, comment na share ku biganiro tukugezaho.